I dobrodošli na Kako zaraditi Bitcoin. Danas pričamo kako zaraditi preko Raspberry Pi, koji su najbolji načini za zaradu i koliko mjesečno možete zaraditi. Kao prvo, šta je Raspberry Pi? Raspberry Pi je potpuno funkcionalni mini računar koji se sastoji od jedne štampane ploče veličine kreditne kartice. Raspberry Pi može da izvrši mnoge zadatke koje obavlja svaki drugi desktop računar. Sa njim možete da obrađujete tekst, da pravite tabele, da igrate video igre ili da koristite za produkciju audio i video zapisa, kao i za programiranje različitih kreativnih projekata, ali i za zaradu. Ja ovdje imam jedan Raspberry Pi 3 model B i na njemu sam instalirao Linux 64 bita razbijan. Sad ću vam pokazati koje su aplikacije idealne za zaradu, šta je potrebno da instalirate kako bi pasivno zarađivali mjesečno bez nekog truda i ulaganja. Pa da krenemo. Prva aplikacija koju sam instalirao jeste Honeygain. Honeygain, o ovom projektu smo već pričali. Možete pogledati naš video gdje smo objasnili trenutno zašto služi Honeygain, kako funkcioniše. Ukratko, preko ove aplikacije možete da zarađujete tako što delite vaš neiskorišteni internet protok. Možete instalirati na više računara, na Windowsu, na Androidu, na Linuxu. Ja sam instalirao na Raspberry, pokrenuo sam preko Dockera i tu radi 24 sata. Pored Raspberry Pi imam instalirano još dva uređaja. Pre par mjeseci zarada je bila oko $4 mjesečno, a sada je duplo manje. Znači ovo pričam kakva je situacija kod nas u Srbiji. Sve to zavisi od lokacije. Ukoliko ste na nekoj atraktivnoj lokaciji gdje je veća potražnja, možete zarađivati više, ali ja preko nje zarađujem oko $2 mjesečno, nekad to varira, ali to je trenutno je cena ta. Dalje imamo broj 2 aplikacija EarnApp, aplikacija koja radi po istom principu kao Honeygain, samo što je razlika što je ovdje zarada pa jedno 5 puta veća od Honeygain, tako da mi ova aplikacija možda čak donosi i najveću pasivnu zaradu. Na Raspberry Pi je instalirana i radi 24 sata u pozadini. Pored toga imam još na još jednom uređaju instalirano i po danu mi donosi oko $0.3-0.4, što znači mjesečno $12, oko $12, eto. Ta aplikacija nije loša, može također se instalira i na Androidu, i na Windowsu, i na Linuxu. Dalje imamo još jednu aplikaciju preko koje zarađujete tako što delite vaš internet protok, a to je IP Royal POS se zove. Ovu aplikaciju sam također pokrenuo preko Dockera i ona radi 24 sata na Raspberry Pi-u. Sa ovom aplikacijom zarađujem oko $5.4 mjesečno, to je neka gruba procena, opet zavisi od lokacije, ali eto, možda je čak i bolja varijanta od Honeygaina. Dalje imamo još jednu aplikaciju ovog tipa, isto delimo neiskorišteni internet protok, zove se Peer-to-Profit. Peer-to-Profit se zove aplikacija, nju još uvijek testiram, zarada je nešto manja u Srbiji, kako sam primetio. Uglavnom, još uvijek nemam konačne rezultate, ali mislim da mjesečno može da se izvuče oko $1-2 maksimalno, zato što je mala potražnja u Srbiji. Možda ćete imati više sreće ukoliko ste na nekoj u većoj zemlji gdje se više traži, gdje se više koristi VPN. Stigli smo do 5. mjesta. 5. mjesto zauzima Mysterium Network, Mysterium Node. Šta je Mysterium Network? Pa Mysterium Network omogućava korištenje decentralizovanog VPN servisa. Svako može postati node i uključiti se u mrežu, svako dobija zaradu od toga. Što više ljudi koristi vaš node, to jest vaš server, već je zarada. Uglavnom, ja sam pokrenuo taj njihov node, to se zove node, instalira se na Linuxu se instalira, znači ja sam instalirao na Raspberry Pi na razbijan i to sam pokrenuo, to radi kao servis u pozadini 24 sata, još uvijek testiram kolika je zarada, ali mislim da zarada nije toliko velika, opet zavisi od lokacije. Evo, ponovo ću reći, u Srbiji
nije nešto velika potražnja, ali otprilike oko 1-2 dolara mjesečno može da se zaradi i zarada se dobije u tim MIST tokenima, znači MIST token, i on trenutno nije nešto na ceni, nije nešto pretjerano, ne vredi mnogo. Možda ako bude skočio nekad, onda ćete imati više, eto, ali u ovom trenutku je zarada oko 2 dolara mjesečno, to je neka procena, gruba procena. Završili smo sa VPN aplikacijama i deljenje neiskorištenog internet protoka. Sada idemo dalje, idemo u rentiranje prostora na hard diskovima. I 6. mjesto zauzima famozni Chia Coin. Ukoliko ste pratili dešavanja na kripto tržištu, prošle godine je bio nenormalni hype kada se pojavio Chia Coin. Cena je bila nenormalno velika, a sada Chia ne vredi ništa, tako da ko je investirao u Chiu i hard diskove, u ceo taj koncept, sada je u velikom minusu. Uglavnom, za sve koji nisu upoznati kako funkcioniše Chia predstavlja koncept rudarenja hard diskovima. Što više hard diskova imate, veća je zarada. Potreban je običan hard disk, tu se smještaju plotovi da bi minovali Chiu, to jest farmovali. Tu stavljate te takozvane plotove i ako hard disk ima plotove, onda se Chia farmuje. To je procedura. Proces kreiranja tih plotova je malo zahtevniji, sada neću ovdje objašnjavati kako se to kreira. Uglavnom potreban je neki jak računar koji ima brz hard disk, dosta RAM memorije da bi kreirao te plotove, jer to traje par sati. Kada se to kreira, onda se to popakuje lepo na taj hard disk i ništa vam više ne treba, samo bitno da učitate te plotove. I to je to, da ga povežete na pool i učitate plotove. Ja sam imao jedan hard disk od 8 TB koji je eto stajao, nisam ga koristio, imao sam plotove od Chia i samo sam ga povezao na Raspberry Pi i pokrenuo sam miner. Tako da to je sve što sam ja odradio i taj jedan hard disk se minuje 24 sata, tako da u ovom trenutku mjesečna zarada je oko 4-5 dolara sa tim jednim hard diskom od 8 TB. Ako imate više hard diska, možete nakačiti na Pi, nije to uopšte problem. Ali eto, ja sam iskoristio ovaj hard disk što mi je stajao, povezao sam ga na Raspberry Pi i to se vrti, minuje, farmuje Chiu, koliko god da vredi. Eto, meni je to opet neka pasivna zarada. Naravno, osim Chia postoje još sličnih programa koji se bave storage, koji koriste prostor na hard disku, recimo Store.io node gdje delite prostor na hard disku, od toga dobivate zaradu. Pa onda imamo i Saya Coin koji je sličan princip, isto imate hard disk, stavite i delite prostor. To je sve malo kompleksnije da se objasni, da se instalira. Uglavnom, ja sam iskoristio Chiu, a vi možete eto da probate, ako imate volje, možete da probate taj Store.io kao storage i imate taj Saya koji isto možete da probate, možda vam je Saya čak i najjednostavniji. Tako da to je što se tiče rentiranja prostora na hard diskovima. I ovo su bili neki od najboljih načina za pasivnu zaradu. Sve ovo što sam rekao vam donosi pasivnu zaradu, ništa ne treba da radite kad jednom podesite, to vam je to. Raspberry Pi je minijaturni računar, morate ga staviti u bilo koje ćoše u sobi, ne čuje se, ne troši mnogo struje, baš ono je niska potrošnja struje i faktički ništa vas eto ne košta dodatno, sigurno vas košta manje nego da minujete grafičkim karticama. Kad se sve ovo sabere, recimo moja pasivna zarada je oko 26 dolara mjesečno, tako da se to vrti 26-30 dolara mjesečno. Sve zavisi opet od cijene coina, od potražnje. Ako imate još više referala, ako se registruje više uređaja na Honeygain, EarnUp, IP Royals, ako registrujete više uređaja ili više ljudi dovedete preko vašeg linka, zaradu možete duplirati bez problema. Tako da eto, što više referala dovedete, veća vam je zarada. Ukoliko vam se svidao ovaj video, stisnite like
i vidimo se u novim tutorialima. Uživajte!